Ama ina ba talifusa fefu o ba itabada Yesu Keriso ya aho. O muso si bai deda tola faluha ju ita baga ngerenua baso baso dede bacen YouTube ya kabe ba bahasa nias. Ba fatola baso itu bali angrenuada ba talau mangandre. Ena mola kada ba tua ehehan ya muni adre talau mangandre. Manda sau geleba masih berkhema Yesu Keriso sang rifi no soma. Sau hageleu bodrogeu ya aga irugi bajimana inutu. Les farai dau bakhema. Bahiza edana mo fudrongo ta romalimu adru. Fahau draga ina tola mau si kohito do lobalangi balala mau rima seroma irege dania ta romalimu adru ma aurifago ia balala mau rima sero maakhe fa wogel ni mo ena tola ifa ema daro malima si fautu bajo masi rauga ya tuhu ama ina batrif fefus to bali agar nuada mankhare ti almori babuku wasiat ni halmori bajura Roma faza file 5 ayati fitu irugi file delu bas to bali siar ngerus bada te sudaya bajura Roma faza file 5 ayati fitu imanita Roma lobalang. Andra fauma mi fonahan apa mi si mane famona Keriso yami baba mula khemi lobalangi bas to bali tuho ganger nuada adre yeda ozara mamuna hadia no irai abu demi baba nema ni habe atau gai niha salio manema na te sodra niha si sekhi farangi men robana na ubebu bahizai hebisa na soniha jistware so amuata silo suhi farange basa sese mobusi tedota abuate vanema yaira bata romali di basu makhare tarongo mene nifa ema baulo ena fauri adre fauma te asoge dede vamona surabaulo ni tema jamati baba noa Roma andre ba faihu gangos silara jamusana ave jisto ole basa sese la falua balala vaurira bagamai huta adre le famonah bakhura ozara so khura banahu todo abura lua nia obuloa zamanti adre e dona alua vaudusa ba fabalisa bagira bordau ya menesi rafaulo ena fauma la fona dode na bora si mane famona Keriso ira ena te fala khemi lo balangi adre le fefu ni habagudana adre ira mai raina au haba de mani fotoi famona todo ifataria badal so ita bagotalua niha sa sese mamusi tedota basa na rawa favorita irege let sura khoda ba uhahau dudu bas tolania ta arau ita bagotaluannya simandau ber biasa bale ya busi todo ita hadia faudu wa mata simanu moguna ta turut duda hebisa Yesu so aya vanema ya ita niha sebua ula lewa adre aine data ada sawagala meite ma ita so aya ba ta fola khemi lo balangi babu amwata sero maukhu enao so khoda bamu naha simane me ite ma ita Keriso mangando ita manda sibai sawagala bau masih khema Yesu Keriso no otolo raga baba ngosi otaro malimuar balate bula maand ge hamar sanolo ya aga baba ngosi otaro malimu irege tola mafalua ia balala baurima sero maukhu sau hagalu Yesu Keriso batu imanu mangandra aga ya tu si mana ua zitobali angrenuata ya fauma itolo balangi baina kita tureheni channel YouTube dae ta like subscribe bata fosasi kada boda tanubo ya ahobu